Crest Media TV iraka lyawe. Nyuma y'abazio 2015 habereho umukoro gwo kutongoza ingute y'Miriiyoni bakora eya Kazo Buremba erikubarura sente zo kwingana Miriiyoni 100 n'izindi sente. Timu ishikire aha kutongoza ingute ejo ebereye bembere chairman LC5 Reverend Mugisha Katugunda, Deputy Kawo, Deputy RDC, Diso, Secretary for Works, kandi District Councilor w'Igomboreya Nkurusezi byarhanga hamwe n'we by'amakuru owa Kazo District. Kandi urukiko rubeire aha Town Council eya Buremba. Timu y'ibashangire Buremba harimu Deputy Mayor Abel Futumukiza, Councilor wa Kijoha Ward Tumwesige Ntunga, Woman Councilor Caroline Mugume, hamwe na Chairman wa NRM Buremba Town Council Omwami Nasasira Emmanuel Magango hamwe n'abandi. Chairman araganisa abantu okuba kuza kukora obutindo bwona okurga Kazo okuza Buremba obutuyeno buteganisa abantu ba Buremba n'abandi no kubutamu za Calvert. Mureke mugumisirize ntiza ko ukore nguto zanyu nicyo Abel kinanengamba tukozirege nguto twagisya ate yo kurgaha kuza Kabingo kuza Ngomba nayo neza kuja mufeze ndizo abo ko tiyino program Rumwe mutaka irakirira mutaka kubanganisa eje guto ntiza kugikora omfeze ndizo nayo itukira kuba twatongere tuza korege ya cyavura ya cyavura mpuga Kabingo yagiye cyavura sare imwe batawon kanso nimwe kubona atunge sente mwatunga bureda ne mjakora hazanyu konkezo ezi mayonnaise bisira kuzikora imwe cyanyu mu bisira. Abanyaburemba beinamatsko ngwe ngutoneza kurga Kazo eze Buremba eze Kabingo egumize Ngomba beito mu rukiko rwo abakuru babamanyise okwenga utejo erikuza koma Buremba. Ni twari mu shogo kubakira chairman nabwo ijanabo umwanya ugwa Buremba Town Council twashemerwa munonga ahubwo kubareba no kutekateka ho kwisha kugamba nitwe nari kutureka ibintu tukoreye itwe k'abanyaburemba ntubasima agwenshonga kutukorera inguto twareba mutusharire inguto tura twasima munonga ubwebembezi bwanyu na no kutukorera kwanyu ahubwo kuba umuhanda wo guberugura mbi ukurgaho kuza Kazo ebina nambwira twabana tushaba kakubanu nikibasika utabukushara kunka haze muna Calvert eza kutwara amaizaga na munonga ahantu hakuba hasisikaire munonga mbere takagire yo side ya Kazo kiyafire tubere ntutora ayibanda mbere kandi kizakubaza yizire mukitira umungaruka ntikisima kandi ikindi kugamba ko ari abikiryo n'ikikorwa mwino tukisima mukama kira kiryo n'ikikorwa bwete mutubasima ahubwo kutiteka tekaho mukabantu banyu ahubwo kukwatanisa ahubwo batuye na kabebembezi ntubantu kwatanisa twatuye na guciceka kiti cyona kitungu. Bashaman w'Igomboreya Buremba yasima district okubeshka bakabakora nguto etuyene bateganisa munonga. Kandi ni twamushe gusimara hanga abize nguto zitu izibiri zasisikire mbeno mbwo batandika kuzikorera njyango neza kubasima munonga ukongera kutujukana itwe Buremba Town Council ukubasa kukorera nguto ibyonka irimo gukora chairman nguto zona n'ubuguto bwingi bukafa hariho n'ubuguto bwa Town Council tukagizire sente twatungiye Town Council tukatungire sente ku rugomo central government kutwiza zo gukora nguto ito tahantunga ubusente bwawe buryo bw'Igomborera kandi ko turukuza kubutaka amashomero marungi n'amarwariro
ibiri kwitenga umutawuni Kazo wakanye n'amatsiko ngo bworoho noza kubitukorera sente zijana imaho noza kubitwara abo kwekizokera kubaho n'abari kubani bavuga bakareba tabureki kandi bakabura tumuri akatandika kugira ngo mukore konka bureki agikwatsira icyo ni kimanyisa sente kwija mu kazi ryazi bakaziba konka bakagira ngo baza gukora inguto n'ibindi mwenye n'amatsiko ngo to kwija kukikora sente kugira kwijana kumwe kuzikozeseza nabo icyo ni imbindi z'umurimo murungi kandi no kurira ngo mwatukoreye ikintu cy'urungi nicyo tuza kutamana imingi kureba ngo wagumana tureba ibintu ko biri korwa ahandi kambindi z'urukiko rurungi no bari mu kandi deputy RDC omwami Sylvester agambira hashonga z'amataka na munonga agambira harba boroka b'amataka okuba kuriyangatanisa abantu nyenda kubasimira ubwebembezi bwa Buremba koraje munonga Miriiyoni mukoraje munonga kurga nahiko mu district age ngomeni ntungamo okuyugirwaho omuri Buremba akuba imyanya yemwe n'entezo umutwe konka Buremba tinkatirwe muto muhango ahubwo kugira abebembezi omwe ibintu ni mu bihendahendera kunuye nora office ya RDC ni bagihenda abebembeza benyuma babatamanyire murimo gwabo konka bona bamanye umurimo gwabo bakada arwe mishango y'ikikuzo wa RDC kandi arwe iyo kwere nyuma konka timukansindikire buri mushango muri gwejo mu office ya RDC ngo ku emyanye ndisho ndikugereba bwenu mwebale munonga ecyatuleta kanza murama gweri izoba ngenda ko kubasimira government yitu yarwangisereza ningashe ya NRM yerukwebemberwa his excellence yo wereka guta Museveni bantu mwe tugerezeho tutirwe bigwerereza byingi erigenda kihanga konka government yitu egerezeho nicyo mwe kureba tukibona kasende ko gukora imirimo yetu kandi ngenda kubashaba nayo tutakayishira tuza kugira tutanduza kwikaho icyo ngenda kukibagambira nawe uramwana mugamba ngomba nkahi timwe mwenga konkeki nituza kututereza chairman ko kuyabagambira sente nizakwije tuzakomera izo sente nzagumaniza kandi nguto nzagumaniza korwa mweshimwe abarebere nguto zenyima ona nizo tuyine hate ruriyari ngati zo tuyine mwene cyo nchimanyisa ngo bwebembezi burungi bwagumizamo ntujaguma nitukore nguto izo kandi tuterera nzima Kazo ko chairman ya kigambye titukagize buzubu na leadership na munonga ombusente obutukutunga abo kuba akasenta kakwija at least there is value for money omuri Kazo abamamanya abampeze gambira omuntu nayimuka hagera ngo kuno gukora yo mudomo baruhabilitate ngo guturayo baceza mutumbekira umudomo bo bagenda bakwata sente baziya bata baziri konkaha omuri Kazo neturagirwa kurango there is value for money nituyikiraho tumonitoringa umurimo gwitu gwa RDC no kureba esente za government ko ziriyo zikora kandi cya kabiri no kurangwa abantu bitu mu ino busingi mwenu ebyo twatubyine umurimo gwitu ndungubano gwa office ya RDC na office ya His Excellency mwenu mwebale okukozesa sente kandi nane kuzikozesa ebyo ziri gukora bikarebeka mwe kuno jya mutibikurebeka kuri twagizere ubuzubu system yo kuguza amataka harimo abari kweta ba broker na Buremba kuno natungira yo case izezo ba broker be byamataka omuntu nayimuka hamwe ni broker tagira na shiringi igana ayimuka hurira ngo nanka naguza ekibanje ninga shomwanya agenda hikayo amutera kibarigiye ekibanja cha Miriiyoni 15 amuherezaho Miriiyoni 5 azikwata tibo kwasirezo lerunyije uriya mukorere ndagano kuyamuha uriya kuyagurita ogwa cheza ataragaza arondo wogura akimbona
amuguza eziri kusinga eziyaragine nori abamwe atoroka nazo ninga atandika kushashura installment eze sente ziri gukora ibindi mwendo tugizire mwe bizibe mweno chairman nyenda kugira urutaro naba bari kweta ba broker nyenda kugira urutaro nawo arimo nabamwe abunakomereho arimo abunakomere hariho n'abatorokiromu ahanyuma yo kutunga endagano akaguza akatoroka na sente ezo mukama we kibanja kabura ki esente mwenyenda kubasha babanya Buremba chance nunge leadership eryaha mutuyambi kandi ninyenda kwigura urutaro na bachairman ba LC1 na sayini njiro lya broker ngo yagure kibanja akiyeza garuka reba wawu ndo yaleta na wamusayiningira kuyagura agaruka mweno shanga chairman asayiningira abantu nkamukaga bona baguzire kibanja kimwe mwenye nda kushaba ba chairman ba LC1 niza kugira ubuzibu nabo na mweni hina abutu kwenda kuyihayo ariho ba chairpersons ba LC1 abakuzise kubi stamp zabo abutu kwenda kuyihayo ago kusayiningira ekintu kimwe akakisayiningira abantu biki mwenezo nizorande rwango ziziti agamataka ga government ebimwani mugambaha ebihandiko tukabyohereza Kampala kandi nabyo mutegerezeho bije babanze batugarukemu rero turebe ekindi cyo gukora beni ebya security Buremba Burunga tungireho abo kutwera nabura mwana mugamba cha polisi ninche kandi abapolisi abo kusinda bo twababunira umbazi aba bari kusinda erigenda wota kubasa kuhereza abantu obuhereza nutaha nushitama bari kubasa nibagira bata nibasoma nibakora baba bari mu no muri Buremba nabo abandi no bare babe bampurikiza nituza kubihamu nibaza kutaha abo kubato bwiro butwahikamu nobwire boru kubasa kushisha government yitu kandi kititakwenda harimo n'abapushuma apolisi abashuma nabo batakweza mishango shango kuzayo kwetorora namwe neza ruho unatungana wa haho mu office yanje bamwetorizo mushaba kambugana bamutera bamwaka nepikiye omushango gwa za polisi natuguriyo n'ugwetorora tubakwenda guheza namwe naruganye ndakurundo ine file ejo itwe mwetu tukubikora ngo harimo imizanazana no we want service delivery y'abantu bitu kandi shikiri tubibiriye byo kuza kwetoroza umuntu ukashangwa ino mushango kandi uwaga umukorira gezerata ariho kwenda zibihanuye bano tugerizeho nka security kurango twakuma abantu bitu mwene abo tuyine mwabo batwira bo kutweraho na mnonga omu boundaries zitu za Buremba na Burunga mubaherezo bwi ecyakashatu imwe bantu mwe mwareba umuntu mutayetegereza mumanyisa we abarukwatwa abebembezi abebyo kwerinda barebeke ngo umuntu ogwe twamanya niki abo kuba muryawo butunga abatayetegereza bwa mutakumanya nibo turiyo ntukwata kandi ukashanga bari abantu benyini abari kwenda kuteganisa omu security. Chairman w'entebe ya katano Reverend Mugisha Katugunda we najya chairman yaba ari umushuma n'abandi n'abashuma betashoborera ku district ya Kazo barukora hamwe kandi batari bashuma ariyo nabana nawe takubase gutegura ibintu takubase nare twabatagaba cha itadistrict wana RDC n'ibindi nekeri konke cyati ya mbere ka bishiti batu Rwanda manya bakurwana mbarwana hagwenda abukwenda kwayo ati chairman yanari nari yana watakutungaho RDC na wana Rwanda chairman aba hone ba secretaries chairman yanari aba ba secretary batakuriyana ni barwana yara baka wao wano mangu nubari chairman takwata ni barwana manye no jangwa bindi kiri bukure ni barwana no jangwa rukindi mbere tivye cyatambire kandi yo cyantambire Yesu Kristo kukira Yesu Kristo kumujunu wanje karo kindi kinyine tavuga na mana gunyine kandi antar kwibo
aba bona tokwiba abo kuba chairman yahiza kwiba ati nteja kwiba abatekiniko nteja kwiba nka secretary nteja kwiba no ndijo kwenda kwiba neiba no gombora neiba no murka neiba no apdm neiba konka bona owa PDM kwako yataha inyindo tuba twamuhayo de hate bawe mbe babantu bakicumuna no mungari hura ako kuteza karuruka ka VHT konka kabereka karumwe sente tekate ka VHT kibere kireme isakaruru mungari na VHT abo ko bako kwati sente bacereza bamu bakoze aho babe mbe ndakora byamu atatererwa karuru abwo ngo mparize se hatiri yone twabiza mutwana kare mwene kinani yenda kubashobora niki cyo kutereza obumanzi no gukora ibintu ebi umwami Emmanuel Nasasara Magango urikya pasoni wa NRM ahawe gombore ya Buremba asime district ahawe kubakora enguto kandi ho nagakire yagamba na hamwanya ogwo batahana ba Rwanda Town Council hamwe no mushijo bakweta Riyondo Emmanuel Magango na Shaba district kwebasa kora hafutaha umushonga zabo ikabashobora mukama witaka Fika na council na CAU na DISO na RDC kito kanyoka cha pastor wa NRM kwenda kubasima wasaku no mukisimemera muri forward guraha bina man mengi gakorga aha district nenda kwerekana nation gibi kuba tukora development ntabwo ngenda kubasimira nirwa riri mwatera program for innovating nari nanisha abanyaburemba mbatera umunga konka bwana cha person kagaba tuyumikira nk'abanyaburemba twaza mu office yawe tfana product zetu za harbo naga magingo kite kikashoboruka zetu zegombura itakariye gomburu kwa Miriiyoni twaza mu office ya RDC twaza mu office yawe kawa karumu baherera kamutungire barahanerga kampara kuragira ngo babyemereze bariho bari batsindikana na polisi byenda kwereka byaza kutereta mwe parana enka kariri yondoka natomera umuntu ndashaka tukamutomera ihanura karara mwese mutugambira amazo bari tubakira kurire kurasikarire kura eshonga ya kabiri ne yamezi bagagamba nanyenda kusima government yiti ya Uganda kana na water department banerga district wa mwamisezi hata mugare banga kugatandika kuza aho mutawuni gatandika kukoma bwana chairman nyenda kugambira na bwana RDC na CAU Buremba secondary school inamezi Buremba primary school inamezi egombore inamezi town inamezi amashomera garwizine gatungira amezi ukaro anaza water source imwatsigire mwatimba kurga kitamba sejo kurga bagiti baraga majengo tene kirongeye